Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay. Dinsapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngamdi mo bumangon. Aginat-inat laang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitay bak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga roda. Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awin, ngamdi mo't aggunay ngagtrabaho. Ala, mangan tangaruday. Mabisina kaon. Kaano nga'y ngagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amastr kan. Anya aya, at trabaho ti sapsapulam. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilupas mo akursaw. Mabalin mo mati maki-construction. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kayat, di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo, tikita na ti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom. Agmalaryaak. Anya, apay adda aya malariyam kat awan mad. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat nagawid ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabitak lang. Nay, si Mang Putang jay anak ta bakal. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan niya raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diyan mo Tatang! Sabtenda kon akad na eh. Nadagsang tiawit ka. Nala, ingkasabtanon dyan anak talakay. Oh, kompletong ti pangkusina tayo nanang, tatang. Mantika, asukar, kape, kan dadumapay. Adamot sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't siguro't makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dahi abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid kamutan iti saan amay parbang Andres. Kita ambasay. No atapan yung agtaktaka wano agsipsip dutak. Saan? Jak maramid dayta. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta. Sana na masapala maamon nyo. Basta diskartik daytan. Kit di kay madanagan. Ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Wala, isimpayo kit niya nagita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Yak up mo Amumat atunggal ang damag takin kwa na. Diskartil at isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal mat tanda anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti sugal na ngay katawan mo trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin anak kapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan sumrag manan ng cellphone. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mga rod amaw. Basta mangmangag ko laang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot latta kwartana.
Insan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina ti tangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadkadan insan. Kasanong katawan pa'y nasaya at matapangawisam kanya kinsan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasanong araw na makatulong ka kada antik ng uncle, no di kag trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kastabel, tadi mammo ti sitwasyon may balay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada? Kat no siyak ti provider da itan ni balay. No kasta, adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na-diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ora awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak. Tama nga no ado ti kwarta ngam sika. Nay, nakamotor ka mo't asim mang patanakaw. Akin motor di tangay, barbaron sa amat. Talaga barbaro na ito na nang kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mo ka awam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga ti kasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mata maamuan. No sa dino ti paggapgapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte na nang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuan mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isend ko to no madamdama tiladawan na. Okay, my love. Kap-kap na ka mo ilaang tinapilim ang motor mo? Uwan my love. Launay Thank you Addan aramatat no kas diya agpaili ak amang irwari iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayatin ka ngamin unay. Ay ayatin kamit, Marcelina, my love. Kan usarin ka mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. Addan to pag-service ta. Uwan my love. Kaano aya, ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga, tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masaganaak mo. Makadalusak dito balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon, kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga Rudan, tagtrabaho ang kon. Agpaw itak tumanen inton agsweldo Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay, apay asinaw ti nagipastor iti kalding na di taparaangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang jay anak ta dagita. Anya, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita. Ay na, uray damag-damagan taday takang kwa talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manen iti kaldaing. Naimbagla ka no atarak na, paduam ka na. Ay kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay, ija ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Isa baybay ang manlaangan. Insan apel, kaya't mo agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag pala Tano kayan mo, ala akong. Ay, katuwan na.
Kaya't ko, insan. Ada nga minantarakan ni tata nga kalding, kanuang. Ang mga no di na masikaso, no ado titarak na. Kaano nga, insan? In nakalaan inton bigatan na ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae, tiyalaam, tapno aganak, insan. Ha? Nini, umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres. Honey, I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apa yung imawag ka? Uwe na tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalaalak lao na eh. Kasang-sangpot ko dito balay, so jak nakachat itay. Ah, kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo itibaka? Wala ni. Inakalaan na no madamdam at ibaka agatangag. Paaduan nga ro dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Wen, agbalin to alimara dyan, tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. At ako masangpot ka balay ta. Ay kat sumangpot ka dito balay mi ah. Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Ha? Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta. No andalote yo, isunti pagipatakderam. Ha? Ay katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Ada iso na lang tayin inot. Jak maigulpi nga ito ti kwarta. Okay lang matkagdi oray inot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakan kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. Oh, insan. Ay, itaman pa yung awisan na kaitinom insan Andres. Bunisan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tiyag patulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamat tikasken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Anda ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua tinobyam. Waninsan. Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya. Apay ngayat wa. May sako malanga. Dahit ang arot ti kamalay kinsan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samot. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Kahit kasano nga rod daytan nga insan. At na panunod ko pamuspusan insan. Kahit si kalang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang. Oray agbaakak. Marit agbaak insan. Isa ta nga damot itsuram. Agpada tamit, gwapo ba sait. Patsik, maguston na ka di may sa anubyak, no arman. Andya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan? Oh, at tila dawan ti ibagbagakin ka. Rogyam nga armanan, tas sinakaon. Di may sa tipilyag. Di agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta jak kayat da jay. Nalok maglangarodan, nangisit pa. Kan mature tiro pa na. Ay, nalabas kamot insan. Nobyam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gapota magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwada. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo insan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak.
Tila'y paparamid mo mo't insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Aniya? Ala na insan. Oh, dahito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam amu kaken ko na. Apay ngay sina anak mo tanan Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sina anak kon. Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't agilimad kan ka. Ngam adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ka amang isubli ka dagiti na ititid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubyam ko nam. Wana nang. Adda na yan, nubyam. Ada. Diyak limbagbaga ka na kayo. May nga OFW. Anya, kahit umay dito'y balay. Wana nang. Isu tinagastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubyam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay bagbaga diskartem. Wana nang. Awan mo't dagas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya, agad ka nung arugtisang penangay. Inton umay alawasin nanang. Agyamalak no adagayam panak ay karikken ka Marcelina. Kasapulak ti mangandingay kanya. Gapoy ti panangloko kanya ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumatla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyaman iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpo daw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag. Isaasan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay idi ka ubing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kaya ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta. Saan kayo ang nag-video call ka ni Insan Kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot Marcelina. Dagiti daduma. Papintasan da ti kastaunay ti rupa da iti FB. Babaan ti filter. Ngam iti personal. Saan damot anapintas? Sa bali mat ken ka. Tapapangitem mat ti rupa mi ti ladawan. Kasta ti kayat ko. Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanangay ni Carla. Jakmat makita. Kunana nga da dito abanda. Ngam awan mo. Andres! Sino ka? Ala, apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Carla? Apay nga yakas tayo. Bakit mo't gaya iti personal na tiya Carla? Kung nagngisit mo't kit nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Mabit man lang Carla. Di ba kunam 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mo't Sa anak pa'y mata senyor,
Si Kamot? Jag paiso nga minti bagam Manutawan mon. Jak patya na 45 lang. Ay, Ala, ibagak man latag paison. Ngam, ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manutawan mon kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Naasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mon. Ti boses mo lati ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Jak ngamin naman nakasto ti makita. Kanuan gayam, sorry naglibakakan ka. Santa makapagkasar. Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalo? Sina akiti asawa? Sana balo. Anya? Ay, inak man pa'y gayam agsiar. Masakit mo ti tiyan ko. Nayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo iya airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay ngayon tarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na. Inulbutan nagdayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta dyak kaya dayay. Katawanan yun samot dayay. Isungot la di na kaya't nga ipakita ti ropa na nag-video call kami. At nagayam ilimlimeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka. Awan babayin mo Intarayan nak ija airport. Apay, ibay nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan Carla. Ay, sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan ni ti awan Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabain ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Potdag tapuputdam no sina anak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may nga abayan niya. Ha? Wala ni Andres nga bay, ala anak mat. Ha? Masapol ang mabantayak ta kasinsin mo, iti sa dino man napapanan na. Tama nga nagbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla. Ay di nakpapanawan. Ha, pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsa akpay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpot, kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilang orjero panan, inulbutan nakpay. Kuna na abalo, ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina. Tsak na yung pagkarop. Nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga nasingpot si ka. Imbag ka pa, insan. Nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Sana kas kanyak. Nakatumpong nga kiti apera babae. Dayta ti ganabam, kinon ko na dagiti dadakkel ko tapod numat. Basol ko ti amin. Kan nalabit dayta ti bunga ti madi nga aramid ko. Ti pananggundaway ko iti padak a tao. Jak masinaan ni Carla tasurutan nakmat iti sadino man apapana. Isungay naklon kulatan ti gasat ko. Pudno asaan gaya manasaya at ti manggundaway iti pada a tao ta amin aganwat. Wenno aramid tayo at daagururay aso papak na. No nasaya ti mulam nasaya tumat ti apitam. Kat gaputa dakas ti mulak, dakas mat nga rod ti nagtungpalak. Alakastan, tugayim mo,
Andres. Hoy, Anday, aldawan, bumangon ka na. Anyamot na nga aramid maun. Anyat orasan, nangaton sa inay, ngam di ka pala bumangon dita. Nya kayo mo tin, nagsapa pa lang, disturbo kayo matitipan naturog. Lagsapa nga, alas 9 ni tiyagsapa. Naggapo ako ni Jitalaon ngam nakaturog kapailaan. Kastalatan ti aramid baw. Nagladaw ka nga gririing. Lumakay kan abaraw ngam awan apolos tinagbaliwam. Turog kalata sipod pay iday. Ala, bumangon ka ditan. Tatulungan na ki Jitalaon. Wen. Agmurmurayak pa'y mata. Sumarunuak tao. Nangan ni Anden, bakit? Saan pa'y nagsublimay anaturaw? Anya? Ay na talaga apagpungpung totenak na tatao. Imbagak lang araw na bumangon ni tayan. Ay awan, talagang awan na rapaap na itibiyag. Di pa lang amin mga sawa, marang agbalbaliwan. Ha? Naimbag agbalbaliwan ng mga sawa? Nungay kumaraw ti kinaturog na. Ay, maakpay hitday na mangririing kenkwana. Sikaman ti mapan mangriing. Tano siya kaabangan no masabwagak iti danam. Riingam tao may nagtulungan ni Jitalaon. Adaw, di matrabaho ijay. Dumalpas ka ngagkape. Ingkanto ka no tulungan jay amam. Tagmula kayo iti pariya kentaraw. Jak pala nangan baunan dakaon. Mga anak pa'y mo ta. Ay kutagawaam nga rod ati agkapay. Di mo pa'y lang amin inggidanan tinangan iti panagkapay. May mayat no umunat ti kapay. Sumaruno ti inapoy. Anyat masidaya. Ada karnay. Tuyaw, kunti na pa jay linutaw. Makauma mo tinutlutuan niyo. Ang luto kay mo iti karne ah. Ay, into na aldawa, hindi takarray. Hala, gawaam kat nga igupon ta kapi maun. Kana eh. Ukasam man nga men, ta si kawil baw. Kas kalag siksik kawil lakayan dita. Oray laag kulot ta sakam nga agsikawil. Nakayo man. Makita yo amin, ultimo pa nagsikawil na tao. Ay, sana ka komportable dito balay. Tamasiputan amin nagaraw dito eh. Nagalas mo nga raw dakit kitaan. Mayat ti sisik kawilam, idinto ta jay amam, agrigrig at ijay talaw nga agtrab-trabaho. Ala, ingka banganan, tatulungam jay amam. Ayan ni Andy nga bakit? Ha? Napan man nakiinuman Ada ag birthday barkada na. Dinagas day tay. Day ta anti kunkunak. Mapan man nagbarte kain. Agpuy-puyat nga agbarbartag. Sa inton kwan, nagladaw man nga agriingay. Dito man laturog tar aramidin na dito balayan. Ay, jaka mau iti dayjay nga anak ta. Awan deng-denggen na. Di pa'y makatulong iti trabahon. Tadjay mo't arak tin into na rin na. Ngarud Hay! Madamdama, adaman umawagan. Yawag damanin anabartek ni Anday. Kat agul-gulumanan, eje pag-iinumantan. Ay na, ad-ada lumakayak no kastoy laang. Konsumisyon ti ipapaay da nga anak ta. Pilayak sa langan no kasjay anak katurog. Ay na, saan Apay mo da pilayam ta anak mo nga ay. Tapno saanan na makarwar dito balay. May mayat pa siguro nung naka-wheelchairan dito balay. Basta saanan na rumar. Tapno saanan na mangibabain no kasjay anabartag. Magpagaan talata lakay. Makabandog pa yan timang bagbagakan kwa na. Wen awan. Agam awan matungtung palen na awan na. Ni, da kayong magayam nanang, sumrak kayo Ay, agyaman anak ko.
Umay kula ko madamagan no nagawid dito'y balayaw, jay Adem. Ni, awam mo. Apay di man nagaw-awidan. Saan nga raw? Manipod ada birthday a dinarayan. Saan manin ang nagaw-awid? Talo aldaway nga awan ije balay. Pagdandanagan na dataaw. Sana ka makaturturo gamang pampanunot ken kuana. Di mo nga rod maawagan ti cellphone na. Tamangan no daman ije balay tinakibert dyan nan Hawa mo nga rod ijay. Ta kagap-gapok ijay anak ko. Ada ka no nakimuturan na apim manaw idinalpas ti birthday. Saan da mo ka nun nakikita? Ay, na yun day dya tao. Kas dyan na nga tan, aging ga lumakay. Di pa lang amin mga sawa tap na da mga nawakan ko na. Kantap no sublatan dan ti panagkon-konsumisyon nyo. Ay, jak amaw iti day jay akabsat mo. Nasingput mo idi ubeng. Ang edi bimaraw ay kas jay mo ti ugalinan. Malatawagak dagiti barkada na. Bareng amuda tayanda nanang. Tapnusan kayo ng agdandanag. Tatang! Tatang! Apay, amay. Ay na, imawag tayo may sa barkada ni Andy ije kabang ibang barangay. Intayawid ti kapsat ko tagulgulo ka no ijay. At da ka no dayo anang patulkan ko anak at nasuron isong agulgulon. Ay, daytan ti bagbagak. Ay ala, usaran tayo di tricycle may. Ta sana nagbiyahe nila kay ko itatatang. Intayawid ni Andy, tamangan no pagambunan day jay. Ala, sumrekan Anday. Kastalatan ti aramid mo. Tunggal mabartek ka, dahil talamang ibabain ti kukuam. Kadayon nga napakasarsaritaam, basta mabartek ka. Anyamatan ti kastang ugalim. Kahit masul ko manan. Masul damat. Amon nyo pa'y ngamin tipuon kan rugina sa kayong sao. Sumungbat ka pa'y lang. Kanayon ka ang mabagbagaan ng awan ding-dingga. Wen! Da kasanganak! Awan na pintas ng papay ko kar kayo. Talawak langan, uri mataya kaon. Matay nga. Lagado pala ti utang mo, matay kan. Ibayadan pa'y mo lagi ti utang mo nga arak Lakayan kan, ngam di kag pampanunaut, makarang kayo. Anyat kaya tiyo mapasama kaya? Agbalbaliw kan. Ay ala, husto day ta, lakay. Kasaritam to, to'y anak ta, intun mamunawan. Malaan mapan kan iti silid mo, tamaturog kan. Ay, hindi mo nayunan ti sakit tiulog, si kalakay. Dana. Apo, di mo ngamin ung-ungtan no kasta na bardag. Tasabali ti ugali na no nakainom. Kaanon to nga raw amaong tan. Ken man manuma it ngaglimpyaw. Tadandan ni inal daw mat ngagbartag. Nasakit ti ulo ti ipapaeday tanga anak mo. Lakay, maturog kan. Rabi ay anyat pampanunutam. Jay anak ta. Lakay kan baketan. Imbes nga in-enjoyin ta kumatinabat-bati apa nagbiag ta. Saan? Tay laklakay kan ibak-bakit tamat ti panagkonsumisyon ta. Ay, anyat mabalin tagay. Saan tamot nga kurkurang amang bagpagakin kuan. Pampanunutak paikit day. Babae la kumaaduan tinagbalin nga anak ta. Sakit ti ulo gayam ti anak alalakay. Saan nga amin, dakay? Adumot, nagiti dado mga anak alalaki ang nasisimpay. Saan mo't nga amin na babae nga anak nasisimpay. Adamo la, dagitay pasaway a babae nga anak. Ay, ilaklakay ko katan ti agong ungat akanayaw naging kat mataya. Di kaagsao iti kasta. Patsik nga agbalbaliw tumutlaeng ti anak ta. Ikararag taday ta.
Adto yan, tigat-gata nga mamantika kakasene. Agyaba na kakadalya. At to'y tibay at kau. Anday, bumangon ka na. Ano ay? Yaman kita sa aramin. Nay, agong ungot sa manan nila kay mo, kaka. Ay, huwag na Tani aldawan ngam di pa ilan nakariing ni Anday nga anak may. Na, Bangunan! imbisasan nga mutikaro ba maladla daw nga agriring ni Andy. Mamwandan ata nagpigsamot ti busis nila kay mo. Ay, nairuwam nantikas jay. Takasano awam mo deng ganti anak may maray. Konsumisyon mi day jay. Apay nabartag manan aya. Nay, wala Dandan ni inal daw ngagbartag, maray. Sano adda pakiinuman na, saan nga gaw-awid iti manaw nga aldaw. Awan nobya na aya. Di pa ilang amin mga asawa tapno adamang bantay kan kuana. Sino kumangay ti mga yatkan ko, ana? Ke-er-er-mait. Ay, di da pagan ano ataara amula ti amo na nga into na rin, maray. Nasayatan na karing kan Andy. At akamot gayam di tibalay manang ami. Kat, nausawan kan? Naiturong mo ti bartag mo? Nasakit nga rin ti ulok manang. When takanayon mga minti pa naginom kan panagpuyat mo. Nakitak dananang kantatang ijitalon itay. Kasta una ya bannog da. Nagkutong da pa yan. Nadlaw ko ti pa nagkutong da. Nalabit kapuday tay ti bannog da ngagtrab-trabaho. Tadi mo mat idatulungan ijitalon. Kan may nayon pa ti pa nagkonkonsumisyon da. Apay di ka masyang kadagiti dadakkel ta. Sika ti baro, awan pamilyam. Iso asika kumatimang tulong kadananang kantatang. Awan mat sa bala trabahom. Makapawan ka nga nasmut ngamin ni tatang. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Nagpigsa ti boses na tungkal riingan na kitagsapa. Katurog ka mga men. Asino mati sana makaungat ngay? Maasi ka kumamot kadakwada. Bakit kan lakay dan? Ngam, may si stress da gapukan ka. Gapu iti pa nagbarbar ka dam. Paragsakam kumamot dananang kantatang Babaan ti pa nagbalbaliw mon. Gapumot lang kadakwada, isong agbarbar te kak. Kanayon dak ngaong tan. Apay, ubinga ngaong tanda. Nadamat na akam kon. Nataangan ako. Nung tanak ni tatang, kasla, grade 2. Sanda ka basta ungtan, awan ti makagapo. Sumagmamanulaang nga natawan ti pa nagbiagdanan ng kantatang. Isa pang asim. Di mo ko maistresan ida. Ijamon nagitabisyom, Andy. Aginong takit ti Andy. Tapno mayaw. Awan ti parikot mo. Wala pa rin. Nasakit tinakam ko. Awan serserbik. Awan patag ko ti pamilyak na pagkaykaysandak. May samat na diyamanang ko. Agpakalaingkid din namang bagbaga kanyak. Tanaka mo. Isuasana na masapul ang pagpaganda ka. Apay, ubing kaya. Huwag nga ron. Nakarakaro di amak. Nagalas ti aramid na rin. Kabusor ko amin nida. Isa diyak kayat ti agawid. Di ka nagawid. Adda pa panantayo numalpas tayo nga ginom, Andy. Sige. Sumurutak man. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko ti agbulbulakbol. Tawan problema. Umayak man manangami. Ne, nabarbartag ka manan. Una yan ti kastalangam, Andy. Korta man manang sa karibulay. Ayawan kwartak. Dumawat kay ti kwarta pag inumulaan. Ikan na kiti kwarta. Wala guluwag nito. Anyat kaya tiyo amang pasamak. Pagpipinadas tayo kasta ti kaya tiyo. Ay bamli ba yun? Binugsing kami. Agawid ka kay Den. Diyak kaya ti agawid. Tayo pierno iti balay.
Para siya demonyo tayo dahil. At nasara na. Ala, sumra ka nga ron, tamaturog ka dito balay. Rabin! Warta, di ka sa pulak. Ikan na kiti siyang aribo. Mayadak tumadlang. Darasa manang. Ikarok ti utang ko kan ka, manang ami. Ta, kababain mat kan ka. Makamuka ha. Aday paramid ko dito balay. Kat ikisay kon ti utang mo. Uwan manang. Kat no mabalin. Makipag naidak pala dito balayo. Diyak kaya ti agawid. Apay manan? Parigatan dak tumanon iti sermon kan unget iti balay. Masurunak. Ay kaano sama? Gapumat na itaramid mo ti pang sersermonan dagan ka. Basta agtalaw akon. Dito ay akon balay yung agnaid manang. Oy, ande, aldawan. Di ka mala bumangon ditan. Ande. Jay kunak nga ramedam, di mo pa'y manarugyan. Pangal daw tumanan. Uwan manang, madamdama masit. Agmurmurayak labi. Ala, si kapay lang ti makaam mo iti kabsat mo, anak ko. Tauray kasano, ti panang kumkumbinsikan ko na nga gawid dito'y balay, di na kayat. Wananang, kinasarita kong nagiti barkada na. Ano mabalin, saan da pa'y lang awisan ama panaginom. Kan uray dagiti aglaklako iti store. Imbaga kadida pa'y lapapautangan iti arak ni Andy. Kat nagwandamat, tado kano at talagang ti utang ti kabsat ko kadakwada. Ay, jakman amaw iti dayjay akabsat mo. Saan kami mo't nga agkurkurang amang bagbagakan ko anagam talaga nga awan denggen na. Nala, baybayan nyo. Tasyak ti makaamukan ko na, nanang. Aywan man anak ko. Bagbagaam, parang nusika ti denggen na. Kwartaman manang. Ay, nakainom ka manan. Nangalam, itinggatang mo iti arak. Laki no maklangit di berjan. Sige na, kwartaman. Nag-iimot na kiti agisistor dito. Hindi na kaya tapautangan. Wanata kasano na iwaras mo ti utang mon. Agbayad ka pa'y mga umuna ha. Sada kan to pautangan manan. Wen, nagbayad ako no bumaknagak. Wala na, 1,000 man manan. Apay, pangusara mi ti kwarta. Pagkatang ko tiagas ko, tanasakit ti ulo kan tiyan ko. Kan urit yung ngipan ko ragsakit. Aday duldulin ko nga agas ti sakit ti ulo, tiyan, kan ngipan. Mabit lang, tayo nakalaan. Inako mga kumatang iti chinilas ko yung jelly manang. Kan short pan ko. No kasta? Las tugmo, nasakit ti ulo, ngipan kan tiyan mo. Unay kayo matan. Agpapada kay aminan. Pagkay kay sandang. Ni, anyat bagong tamngay. Api akasta ka? Ibagam na damaited mo akwarta unawan. Tayo umutang iti sa balay. Amok to mo lang ang arak ti pangigatanga mi ti kwarta. Iso asanan. Saan di saan? Nagpapada kay amin. Pagkay kay sandak. Pare, gatanga mo na ito yung speaker kan power bank. I-bargain kun kan ka. Ni, nangalam ngay dita. Kukwam? Wen, jak usaranan. Gatanga mo. Nalaka lang, ti panangilakaw. Original mo dagito eh. Dagita hingingin na brand dagito ya. Isungarod agatanga mo ta sayang. Nalaka lang. 1,000 na itadwa. Ha? Sigurado ka? Wen, alan, bayada mo, tamapanak man ija ili. Nagalas ti arami dagiti agis store diti lugar tayo. Nitakbat pa utanganan. Isa ano malakok na ito ijay man ili ti paggatangak iti inumag. Tatang, di yun na nakit-kita ni Andy. Ay na, awanan. Nalipatak sa pa yan ti ropa jay adem. Ta nabayag asaan ang nagaw-awid diti balay. Mapukpukaw ngamin ti iduldulin ko a savings mi kanila kay ko ija parador. Anya? At hapag nga inala ni Andy. Tanamin, ano na dumaw daw at iti kwarta kanyak ngam jakinikan. Tamok nga igatang na mulay ti arak. Kaninla ko na ti speaker kan power bank mi ajak mo. Namuak lang nga iti nangilakwan na. Anya?
Ay, una yan di kabsat mau. Isu nga tapok nga isu tinangalay ti kwartami. Ay, planok pa lang arod na mapanibang ko day jay. Ngam na po ka matun. Sumurta ka na giti kayo naman tabaray. Mapanda ka no ag beach. Jak sumurutan pare. Hmm? Kanure si ka. Di kan mapan. Napartek kan. Napartek tayo aminan. Sino nga itag maneho? Nalay nga driver dyan may sa akadwa tayo. Ure na bartak na dyan. Nalay nga latangag maneho. Basta jak kumayan. Pare. Makaturturog akon. Makamukha nga na. Ang amnusyak sumurtak. Tandak kaya tiagawi di dyan balay damanang ko. Sigurado nga ang tanak na dyan. Nga po'y tinalak akwarta. Iso nga talawak lang. Mabitla, ngumayan. Tata, mapan kayo di ospital. Itamot lang. Ha? Apay? Nadisgrasya tinaglugan ng daan di tay lang. Kat naitaray na di ospital. Anya? Ayun na yan ti kasta nagbambanaga manakaw. Jak kaya tikas yung itsurak na nang jak kaya tagbali na baldado. Nadurdar ka no iti husto ti tultulang dagiti sakam. Isu akapilitan na putdandanakaw. Tapno maliklikan ti infeksyon kan komplikasyon. Kasanuag pa itan. Kanya pa iti serbiti panagbiag ko. Sarak ba't na makapag na? Oh, ato yun ti ka na manakaw. Tay danom na nga ay. Yasidag mo itayan ti wheelchair na abakad. Ataw. Malala. Mangan kan anak ko. Pasensya kayong datang. Nanang. Puro inyawatan ti aramidin nyo kanyak. Pakawanan da ko ma. Ano tinagbasulak ka na kayo? Sorry, no nagbalinak asukir ka na kayo. Ano sandak ko mga sikasuin? Wan, asino kumangay ti sabale nga agtitinulong no saan adatayo? No dimngeg ka kumakada kami iday. Luin sapsapam kumatinagbalbalew. Saan siguro napasamak ti kastakin ka? Wan nga ron tatang. Naudi ti panagbabawik. Kitagyaman ka na kayo. Tauri, sinukir kayo iti kalabas. Sidadaan kay latamang tulong kanya. Pagbabawyak na gidyang inararamid ko na nang tatang. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat de? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabono inton bigat. Ala nga ron Un gayam. No saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang dayta. Tinapatag. Nagagit kayo nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubiam Jordan anak ko. Una nang.
Anyat makunayo tinobyak nga eh. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mo't ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiw. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan? Nalipatak mutan mo na. Tinight swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi, no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Di bali, adapay mo't next time ako nada. Nasapa ka mo't anagawid ita anak ka. Adalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Ag-date kami man mag. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nga ro ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti social ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jak lakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na social a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka din. Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mo iti kayat mo. Kat si kamalangin tag order. Noon niya ti order mo. Isumot tan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti order. At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Ada tinidor. Asan ulay ta? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo ano mapilpilitan ka laang. Saan matkit di? Sa anak matahan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang nga tararamidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman nak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tiyar aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Ti mayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si JC Aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man wagpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid ako. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na ako nga gawin, no di mo pa'y kaya't gagawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw Kiray. Kunak man lumarabian ka.
Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobiam. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karni. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ana irwam I-break ko kay din, ha? Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karnya asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi ko nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin anagtinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabae nakmat nga kamot Tas sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabae nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay no di na ang mutag tinidor. Iso nga i-break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, Beshi. Agpanunot ka na imbang, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tira ramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsong batan lagi ti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamot tan kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na tadyak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaaken ka. Kaputa ay ayaten ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanuki din. Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang tinaramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti ado atin ni Doranak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawa na di akiray na nang. No kasta, adda pa'y planom ang makisinubyan iti day di ababay. Eso ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken ko na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Wala nang. No di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti feeling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas.
Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom, kiray. Awam pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti may sa ami wife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga oray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipon nag-break na kan Jordan. Awan mo tayo tinyam ammo na kanyak. Kat, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki mo towel paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano nga mat data? Taga di syudad. Namam mo kiti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, maika rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa nagdaldalos ka, kiray, anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kung naklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw, ibagam itinobyam tagpasyar di ti balay tapno maamamok man. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka. Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makapanong nga ron, tata. Arayo matgayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na ano sam tinagbiyahe iti adayaw parok. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to naman damdamat tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jak agmerendan, dakalatan kiray, napsugak pa. Manak ka o, sabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan samat na nairwa mitirigat na itay. Napur malaunay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindata yaw. Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka pala nga awag. Saan ka mo tasigo da kasta Breaktan. Anya? Breaktan. Sana kaskan ka ti babae nga rapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Sana kaya't nagtidadakkel ko apong ti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak daw. Mangan kan
Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutin jay nobyom. Tsak mo't lakursonada day jay aparakan ka ta nakaarte. Madlaw di makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam itirigat na jay. Kimandila na itiramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakan ay at tatang. Ha? Sa anak ka no may kari iti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga ang mga no alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maon. Sumapol kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Pangam no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan nga aninang? Ha? Ako, Jordan? Hanggang may kamanon ngay dahil nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni ipalpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang nga ron ha? Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't lang maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo't? Inkarikto pa yan itibagi ka ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple a lalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko. Noel, alpasen sa rantaw. Inawaga kita. Masaya at ngaroon mo kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka tisa. Isartang mo matilugan. Unsan, nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Unsan, apay ka tay. Kaya't ko mamam mo no asino day dya babae. Mabit lang ngaroon san. Tayat tras ko tilugan. Ano ti matay-dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papanam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kidi nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kiditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuada agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pay, sir. Masaya at nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pay at kape kayo. Saanan? Alda nga min napatagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino dyan ang itulod kan ka anak ko?
Sir Anton, matinangan ko nga nagan na, diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na kan ka anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo't, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Baknang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kurso na taklay dya balasang. Kaya't kung armam, dumagas ta iti mall. Hinton madamdama. Tagumatangak iti pasarabok kinkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira. At iti pasarabok ka. Ala, da kayo mat kayam, sir. Sumrak kayo Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso ang nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko ma, tadapan nakaikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton kan ka anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga maikasar ni Anton. Tahan pa'y nga analja kasar da iti asawa na. Di oray di nakaikallaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo ko masayangan ti gundaway adimtangkan ka. Alan, anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman ak, Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay ayatan ka unay. Ay, nini, ala, anak nga arakupan Kababain na kadagiti aglablabas. Ay, pasensyakan. Maragsakan ak ngamin. Itata inaklon lakon. Mabalin ka de. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mamutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wan, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayon nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may da dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wan, napudpudaw da dyan. Amangan mo't no napudaw lang. Makitam daw, no umay da dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir King ka? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to malaging ka, itong madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang? Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si kaan, nanang. May ranod ka mat lang. Ay, wala.
Numapadasak mo ti agbyag akas ladon niya, sakbay amatayak. Oh. Atoy, Elvira. Kwartam. Nag-adon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Agshopping kayo. Mangan kayo, Jarwar. Agindoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito balay. Sige nga Rod, agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, Anya Anton. Awan terong mga pagyamanam, tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportarak? Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko keng ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay tibok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, mangan ta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayam matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Syakti maka mo. Sige nga Rod, gastosan tayo kay titi intad ni Anton nga kwarta. Inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanlog tag shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, un man. Manang Hilda! Umaya ka man pa Toy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangay watiyo. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami jo, madam. Yalanda kami man iti Diyos. Day talaang? Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Una na. Sa dinot sinapanan ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwar dagi adwa. Di na payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat amadisturbo ka. Basta makaturugak. Gundawayan na magtirumwar. Adda pa panantain ton madamdama nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, baknang tamutin anak ko. Mami man matiyawag mo kanya. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanya. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog akpay nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, italang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak ngamin ti kwarta iti drawer mo. Nagos-osaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itad kukin ka. Kwa, pinadas mi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya? Pasensya ka na, Anton. Di kay kumagsayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagdanayang kat napigsa tinigusok? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkip di, mami.
Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, iso nga rod matiliw-liw ata. Ni, apay nga bigla nga maulawak matanan. Ni, apa yan? Agan ano ka, anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay? Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, ala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang ti anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kong ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tandanton anak yo ken ni Elvira. Nay, napauli magkamad. Kuyugan tayon to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakutche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo ah. Ngam, kasjay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, honey. Apay ngay nga naululi magkamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may nga mangan. Mala, maturog tan. Bayat kundagin na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutin nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutin nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutin nyo? Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tana ibagayon kada kami kin ni Noel a driver, ti may papan iti kinabaog yung. Ay, maborbor siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo laangan ni Ma'am Elvira, ah. Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Kapay, yan arabid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Kapay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yo ita, sir. Yak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang kapas ngay sa akto ag desisyon. Lalaki ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo.
Jak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Antong. Kasla saan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira! Ay! Nakapasngay ka mag-aya, ay! Imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Ha? Unraw! Ay! Nakayayat! Noel, di mo lang nakita ni Sir mong Anton. Di na imbaga no umay dito, uy. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo tanday di tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabalin ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong diyo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti mangubba iti ubeng si ka, Noel. Apay akas la excited ka amang ubba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaing ingas na. Ha? Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan na mitlo. Namin ado. Adaras. Ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagkalintigan, Elvira. Awan pa managnak ko nga da relasyon nyo. Napig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap no ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Saan la may sa doktor, tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso ka niya, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unlaw, ipadiin itis tayo ti ubeng. Ha? Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Tayo kuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry, sir. May law anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Aklunag kung tagpaiso sana. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, ang impake kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Dahito iti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Sumula ti kabalak na. Ano usan tayon May mayatin ti kastoy. Ngam ti agabang kayo manan. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main. Uray ko manubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot ang mamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, aginayat kami ka ni Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak manan iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apagnaudan. Ay no, ma-stress ak. No, Kunak man no agsapul ka iti pagtrabahoam. Ay. Ngam arak sa matimapan mo si Napul manan.
Abay nga nabarta ka manan, kasamlatan nga kan kanayon. Pangliw-liwag lang, iti parekot, bakit? Inawis na mga men, di kumparek. So, sana natulaw, ijay lakad ko ngagsapol iti trabaho. Anya? Di ka gunget, ay talag matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isaang tayon. Nga mawampay lang ti trabaho. Uwan ka di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makaamo kunam. Di tamat arakten into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Nung kaya mo, di siya tagsapul ito yung pagtrabawan. Kasi kailangan timanggad. Ora jainam. Baga, tagsapul mo dito yung pagtrabawan na. Abay, gaputa ba kita? Saan ang nagtrabaho? Naglalayingan yun ngay! Ha?